Telefon çarçatkan balдар. Burası çıkalbay nege? Nafsi oşoğa baylanıp kalgan. Alternativa koyup beriş керек алар. Alternativa bu özü kitep. Жана oyun. Kitep жана oyun. Ben baldarga tapşırma bергende muhaliflerге шпарга алдым. Birinci oyna dep tapşırma berdim. 14 yaş bolsa dedi. 16 yaş bolsa dedi. Oyna. Gün sayın 2 saat plus oyna. Nege dese oynaganda bala rassa başka. Ыкчам денeli olur. Şandagay болады денesi. Анткени качат, отурат, бекинет, секирет. Дене натуральный машина. Oyunda da ne olur dese balanın көңүл açılır. Kan aylanı жақсы болған үшін мээ жақсы дейді. Oyunda bala başqarганды үйрөнөт, başqарылганды дагы үйрөнөт. Bu жөндөн натене мугалим пайда кыла албайбыз. Oyunda натуральный пайда болот. Oyunda bala раса сонун ой жүгүрткөндү үйрөнөт. Кантип? Ойногонго чейин жеңилип пландайт балдар. Oyunu atıp oşol oyun dağı bekende. Mintir. Tez oynadı. Oyunda nayıya faydaları koy. Ha biz oyundan tiyaz. Asfere iş oldu. Oyundan tıyıp durup iş kıldırsalar yolu dese ballar çarçak. Oynatır iş kıldırsalar o işte tez kıldı. Ha biz oşoğu biliş gerek, derece, işte biliş gerek ballar. Oyna degende niye kılar dese ben atenengde 8 cumuşum bütürüydüm. 8'de nak sana ver. Nege? Atenenge жардам бер десең, bir жумуш кылып деле дардаңлай бер. Men iş кылдым деп. Жок. 8 жумуш бул серьезно. 8 жумуш кылгандан кийин ана тапшырмаларын толук аткар деп тапшырма бересиң. Неге десе, ойносо ал өзүнүн укугун алды. Экинчи денеси жеңилдеп, акыл ачылып, энергия пайда болду. Үй жумуштарын неге экинчи беребиз десе, үй жумуштарын балага берсең, ал үй жумуштарын жасап аткандыгы үчүн апасы ушпайт. Не кылат? Мактай. Апа качан баланы иштеп аткан үчүн мактаса, баланын мээси ачылат, билимге ачылат. Анан тапшырып аткарса тез атат. Эреже үчүн. Ошо. Анда балдарды ойноткула.